Hadusan pesangut ki kena school ke Clear Higher Secondary School Kilapoi Hospital hadin bagi ladip bandi ia udawai bapa ai ke sorkar UIFA Blue dried ferrous sulfate and folic acid tablet na peding kitei kiladan prangut ki belakam shitom batia hapo hospital ha Clear CHC kat bagi wepat ki shitom malum mala bat lai lami ki hospital banle ia ke medical check up principal jong ke Clear Higher Secondary School u brother Solomon ulaitho ba medak sngi sngi ban ai dawai ki kina school kumta kinong hikai kilas dang ban ai ki dawai Henry Don kinong hikai ki blon mania tho how principal ba ki dawai kilas new kumta hi marmar u principal ulapha pensange no ban ai ki dawai shiki kina Larajen bang ayo jing tips len ti iman kala ban kita ya baro ki kena haskul ki kena ke relum shijaka bat kelawan ra ya ka hudi hura ke bajur ba hapo ke skul don bok bangila don ya ka stok so jau kumta ngila pen bam no marmar dau so jau ki kena ki babon kim dalele tang bangila pha hospital ban le ya ka medical check up ong u brother Solomon keju ka por u brother ulai tho ba hapo skul kam don ka jaka ka babyang banbu ya ki dawai bat nangni shekmat unum tre shu banbu shibun ki dawai namar bakam byang ka jaka bo bat ongru ba udawai udei ubalas new watla ka tarik bat kapor kumbala tho gadang biang tangbo omla banchania watla ka taru Habai Kren but Sub Divisional Medical and Health Officer East Giant Hill District Dr. W. Bamon ula ong ngi aye kini ki dawai IFA Blue Shaki School bakin aye ki kina school namar kini ki dawai kidei nak benta ban penbon ya kesnam hakamet khanang ban yada ye ki kina nak jing duna snam ya kini ki dawai la aisha baro ki school naru usnem araja khat ar kumbala betha ada ke sarkar bat ngilayo supply ne ke sarkar megalya bat ula betha ru ban aye kini ki dawai Shaki tu ki kina ki banadu shipos nem karta hadu kendai nem karta kata nadu ke kelas 6 hadu ke kelas 12 u Dr. Bamon ulo ong shushu bakini kisan pesangut ki kena ki balayo pang kidei ki bala judi teng ya kini ki dawai ha ka bakim julele henry ha kani ke kenti ba mentapat ki kena ke layo kem shitom bat kadak kashin jong ka jing shitom ka long ka gastring ka jing ken roi pre ka jing kha khle bat ka jing kem thlon ti menta kasni hadu ki don ki kena school hadu san sa 54 ki bayo Hadin bala dadi ikan dia tablet IFA Blue kila yo ikan dia complain dan dia kumbancing ke headache, dizziness, vomiting, nausea, weakness, abdominal pain. Ini kena school hadin bala dadi ki bapang ki don hadu san peu saungut ban ngilapan kid no na po school sa clear CC bar menta hadu rangut ngilada treat apo IPD lengi ngilada ai apa IV fluid but southern riungut na kini kena ngila ai dari oral treatment but apo ka observation jaki doktor jangka clear CC yakini kita vai IFA Blue ngila sedang ban ai saki school nendu kesnem R1000 khat But yakini kita vairu niyo yaka supply naga sarkar Meghalaya. Ban lebat haru ban ai naga sarkar Meghalaya shaki kena school. But yakini ki dawai IFA Blue ni ai shaki kena school ki badon karata nadu chipeu snem karata hadu kakendai snem karata. But ki kelas pan nadu ke kelas 6 hadu ke kelas 12. Te kini kita vai kila hadin bagi ladap di kini kena kala bande nagane ka jing hadin bagi ladap di kila banjo ikani ka jing pang tang ya kan jadi ke gastritis ki orang hadin ladap di kan ka IFA Blue tang kita ki main cause jong ini ki simptom leni ki sign bagi pang ini kata vai tablet IFA Blue ni ai ki kena school na banta ban tenpun ya kasnam jongki ban yada yaki kena na kajing dunasnam. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.